bayibuza imibuzo uma sebebodwa, kuphambana imibono uma sebebodwa, bashayisana ngamakhanda uma sebebodwa, bethi kwenzeke kanjani, uphunyuke kanjani, usaphila ngaliphi, uvuka kanjani umuzi wakini, ngoba sithi nje sawubulala, sahamba gobela, kuba kungavuki lutho, kuba kungaphumeleli muntu kuleya muzi, kodwa manje bayamanga. Balibala into eyodwa ukuthi umuntu okaSimakade, umuntu akusiyena womuntu, umuntu okaNkulunkulu. Bayibuza imibuzo uma bebodwa, bathi nje sasithi siyamxoshisa nje, kwenzakaleni, ngabe abaphathi bashintsha imiqondo kanjani? Bayoyibuza imibuzo ngelinye ilanga, bathi nje besithi siyayimisa impilo yakhe, ngoba nje besiseyiqeda ngempilo yakhe, kwenze njani pho nangephumelela? Oy, bayongobuzana ngamakha, bekhohlwa ukuthi umuntu akusiyena owomuntu, kodwa umuntu okaSimakade, umuntu okaJehova. Umuntu okaJehova. Bayokhalela iy'mali zabo, bayokhalela iy'mali zabo, abathenge ngazo imithi, bayokhalela iy'mali zabo, abahamba iy'ndawo ey'kude kuba bayomisa impilo yakho, kuba impilo yakho ingami. Bayoyibuza ngelinye ilanga uma bekubona uphila, bethi ujabula kanjani, ngoba besibekile umuga kodwa akekho ozodlula. Uma kwenzeka udlula, mele uginqike nemoto, mele ugule, mele ufe, kodwa bayamanga uma bebona usaphila, bayamanga, bayamanga. Hey, umuntu akusiyena womuntu, umuntu okaJehova, umuntu okaSimakade. Igazi lomuntu liyakhuluma, lakhuluma abela ngelinye ilanga, liyakhuluma igazi lomuntu. Bayamangala namhlanje, uma bengakamangali bayomangala, bayomangala, bayomangala. Angaze begile kangaka, angazi yini lento abayayihlanganisela kuyimali, kuba impilo yakhe ingayiphambili, kodwa bazomangala, 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 ngoba isandla sakhe sikaSimakade sobe siphezu kwakho. Bazomangala, bazomangala, kuzomangala abathakathi, bazomangala, kuzomangala izitha, kuzomangala nehlobo against ngempilo yakho nangokuphumelela kwakho, bazomangala, basazomangala, basazomangala. Siyabingelela ngani ukuthi siyacela uqala ukungena kuleli khasi lesicofa subscribe button le channel yethu. Ngani ukuthi uyalana-ke le nsizwa-ke ikhuluma indaba enkulu ukuthi bazibuza imibuzo mase bebodwa. Mina nawe engathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngale ntshumayelo noma i-motivation yale nsizwa ukuthi iyakuvuselela yini. Asiphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.